Tlej tim. Aljaš snema. V redu. Rok, sem zavidel. Živja. Gremo zdaj v epicenter. Ok, zakaj tukaj svetlo zvoni? Saj ni res, Tim! Delej! Tim! Kaj? Prid! Počak. Daš pada, ni lušno. Ja, nimam več placa. Zdaj hodimo proti dvorani. Tukaj spet Adam. Ta dva bo ta zmagala. Prišla so zdaj noter v LAN. Zelo veliko stvari je. Ok, tukaj vidimo Aljaža, ko probava risa. Ali mu bo uspelo, ali ne, tega ne vemo. Tim, kaj gremo zdaj iskati? Zumbi kavo. Ajde, gremo? Gremo? Adam, vozi avto! Aljaž! Pada dež? Aljaž! Kaj Tim? Držan sem! Kjer sem bil ves cajt? Ok, point te zgodbe je, jaz sem edini dosti pameten, da je prinesel Marelo. Jaz sem mislil, da ne bo tež padal. Bili smo lačni in gremo v Meka. Adama ni več tukaj, je šel domov. Naša ti dam mojega dobrega prijatelja. Govori si, ne? Umrli bomo. Ja, kupili smo 3 pice. Danes novo še da sem so. Hej, Tim. Adam že je pico. Še eno igro imajo za zmagat. Zmagat. Pa, ne vem, domov pa spati pa nekaj. Ne vem.